شما شمابل كل الولي كم حيال معبل أبكل مداي شما شمابل كل الولي كم حيال معبل أسي 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 سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنا نيو لومون كم وترو العلا قداس النزلو زيناتات كاب كل كورنا عالم فتشنا حزنا لكم قريبنا لنا زعجنا قرب لكم زلنا زينا ويونتنتنا ناي بحق نفس وقفنا بفلاي معرابا عالم تنبر زلها بقى تاكتن كفاكاز غل حبريتين نرزلنا دونالد ترامب ان هذا قداسي كوينات انصار كله معرابا عالم جميرو خمزلو ازخا نفس وقفسب أب جزاها أب زبيزها أب جبها أب بانكها قطبها كمون أبصرح كون كتنكفك زغل مخانو كتنكفك زغل مخانو مجنزاب كان لينا يوم زي العلا قد سنزلو نا معبل ديفلوبنا قبل زخي زلو إيفنت سينا نرزلنا نملع علم دماء دزارب زلو يو بسبق مستوى عالم مردان كان لينا يوم حساب مودا تامساي سنو بليس لايك قبرو سبورت قبرو نزي نقرب أبزعق زينا نتفق سلات تدقفكم دماء بلبنا ماسكن حجي let's start here أبي درجة بس إحنا لنا بزي هنجمر. The U.S. trade battle has begun and the gloves are off. I'm Mercedes Stevenson. The West Block starts now. So, putting the tariff of 25% on Canada. Canada will be responding with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Yesterday, Donald Trump. So, this is a very, very serious situation right now. American, Canada, اللي بوقعي عم مفتقات أتين كم زلوا. أمريكا مس كندا نزخت كتلت جميرة. نزخونة كال هاجر كاب كندا فليا كتري إني إلو زحسب انتلو. I don't know. أمم أمريكا كندا زلع على درجة قربتن شركنتن كم زلوا يزنقر. بخالا زراربا أمريكا أبزز دليتو تغوتيتو مدد حريا أبقد قواد دد حريا زخود زنبرو أمريكا خميلا سلبت إلى متيا بيلا جيرا بجغراف جيرا كنت لبلبهم جميرالا معرتي زي سنبداكا كونتاتو بتحدد ما تحقوس مغنياتو زيوم هاقرازياتو أمريكا زقبرتو زلل انتيلاتهم كابينا خنزلل يوم زبلون يرون أبينا نزلل سلمتين نزلل يلوز حتى ينبرد نيرترا أقدوا إشي كندي برسنت خنقبر نابلو أقول أمريكا كحقسو زدل يتوز قبرو زنبر يوم لو مجن أمريكا بوليسنا أمريكا رمحاناتا تقمت لي لامتي أنا عطتهم بيلا جرا شوفون جميرالا and this is going to be very important كل باب حدا develop قبر كان فتنينا سترا يجنا يكونن كاب حجنا بيك قدس الخل مهنياتو كندا قبر ملسي كبيه لالا تقبر ملسي انت قبر ملسي بكم كاب ملسي بوا مال دونالد ترامب زي أنا بحكي فلوي مدرخاتنا خمسة لنا نرجع لنا معربة عالم كم زي نوح كزي رايين عم نحط حدو كم زي لتسلابيت يفلتني this is gonna be very important. The speculation and threats from the president, Donald Trump, launched a trade war against Canada yesterday. First, the president announced 25% tariffs on most Canadian goods. Then, Canada fired back with its own retaliatory tariffs, targeting $155 billion worth of American imports over the coming weeks. Both will have major impact. هانت زرباب تدقاقامي كدقام سمع لنا تريد وورنا كويناتنا ينقدي الزبل مالتيو زي ناي بحكي مدرخ ولا نبي أوروبا قصون بزعب أوروبا باي ذا واي حجي تزاري بلو من البات تسفاق يروم أوروبا but he's ready نخلو كحرم مخانو صبوغ يرو تزاري بلو ثلاث headlines كما كمان دحريو بعمق وتكريكم في التنين. US President Donald Trump has followed through on his tariff threats. He has signed an order to levy 25% tariffs on imports from Canada and Mexico. He also set tariffs of 10% on Chinese goods. هجي أبزنتاين عن الرزالنا 25% تعريف مالت ما نمسب زردويو 5% توسيقو نقرات تباهيل already 5 إذا كل 25% زبال أبتي end user أبتناي مودة تتدك مع عميل إذا 25% زبلو زلو كل كام مكسيكو زمز 25% تعريف مقبل لنا ندريلو بمولو تكام مكسيكو زمز 25% تخبريهم زبلوهم زلو إذا يجي كرد أنا كخلالو مغنياتو تعميل شياطين تجزاء أنت بعداقة من قص 25% تعريف مزقبرهم كثيرا ما يكونوا كشتوا بتاع قدم دشتوا زنبرو نزع 25% نابتي ترى سبيهم نابت عميل لمدة تتكامي نبيهم زي سجاجر وصل لذي نجارات كندا دمت بمولو 25% كبابي خبر كم زغل كان مكسيكو زمت 25% نا تشاينا قد رأي وقت كندي
ቀንዲ ቻይና ዝብል ከም ዘይነበረ ናብ ቻይና እቲ ዝወሓደ ክገብር መሪፁ 10% ማለት እዩ so ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታትና ንርኢ ዘለና ሕጂ መራሕቲ ናይ ቻይና ናይ ካናዳ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እንታይ ከይግበር ኣሎ እዚ ንኸየጋጥም ንዝብል ኩሉ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ The measures are due to come into force on Tuesday. The announcement has provoked immediate reactions from the countries concerned. The race to undo decades of international trade partnerships is on. Even though the threat had been looming over major U.S. trading partners ever since Donald Trump's campaign for president included talk on tariffs, there were stunned reactions across the globe to the newly announced tax hikes. And Americans. And I spoke to the Minister of Finance about Canada's response earlier this morning. Minister LeBlanc, welcome back. Thank you for making the time this morning. Good morning, Rosemary. So this is obviously very upsetting news for many Canadians, the fact that these 25% tariffs are going to go into effect on Tuesday. I spoke with Flavio Volpe yesterday, who said that he believes the auto sector will be frozen, will have ground to a halt by the end of the week. ሕጂ እንታይ እዩ ትሕቶ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክገብር እዩ ንህዝቢ ካናዳ ብኸመይ ክፀልዎ ይነት ካናዳ ዝበሃል ካናዳ ዘለኹም this is going to be very very important for you ምክንያቱ ኣቕሊልካ ኣተሓሂድካ ኣነኣይስካ ክረአ ዝኽእል ነገር ከይመስለኩም ሂወትኩም ብቐረባ ክትንክፎ ዝኽእል እዩ ብመንፅሩ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም እውን ክትንክፎ እዩ ምክንያቱ ንካናዳ እውን ግብረ መልሲ ክትህብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ካናዳ ድሮ ቁጠባዊ ሽግር ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ እዚ ነገር እዚ ተተወሲኽዎ ካናዳ ናይ ብሓቂ እቶም መራሕትናቶም ራዕራዕ ክብሉ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ክትርእኹም ናይ ብሓቂ ፈጥፈጥ ክብሉ ጀሚሮም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ እንታይ ዓይነት ፅል ኣብ ልዕሊ ካናዳ ኣለዎ ኣይርዳእንን እዩ ግን ብፍፁም እንዳቕ ክብል ከም ዘይኮነን ብፍላይ ድማ ኢሉ ኣሎ ካናዳ ግብረ መልሲ ክትህብ ተጀሚራ ክብውስኸሉ እየ ነቲ 25% ኢሉ ኣሎ ከስማዕኩም እየ ድሓን week. You are meeting with the Bank of Canada and some other big banks today. How long can the Canadian economy survive with this level of tariff? So we, Mr. Volpe. ሕጂ ትሕቶ ዘሎ እዚ ዓይነት መቕፃዕቲ ወይ እውን ታሪፍ ወሪድዎ ዘሎ ቁጠባ ናይ ካናዳ ሲ ምስ ኩላቶም ምስ ባንኪ ናይ ካናዳን ካልኦትን ተራኺብካ ከለካ ንክንደይ ግዜ ጠጠው ክብል ይኽእል ቁጠባ ናይ ካናዳ በዚ ስጉምቲ እዚ ሰርቫይቭ ክንደይ ይገብር ይኽእል ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ምክንያቱ ንቁጠባ ናይ ካናዳ ሕቁቕ ክሰብሮ ከም ዝኽእል ፈሊጡ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ደይ መደይሉ እዩ እቲ ዝገብሮ ዘሎ እዚኣ ክትንፅረልኩም ዘለዋ እዚኣ ዝገብራ ዘሎ ንካናዳ ደይ መደይሉ እዩ ዝገብራ ዘሎ ከሪአኩም እየ ምክንያቱ ካናዳ ነቲ ኩሉ ንሱ ዝበሎ ኣምባሳደር ናይ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ክትዛረብ ከለካ ክስማዕኩም እየ ኩሉ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ክገብሩ ድልዋት እዮም ነቲ ቅድመ ኩነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከተግብርዎ ድልዋት እዮም ካናዳ but he is not listening ፕራይም ሚኒስተር ክድውለሉ ብዙሕ ግዜ ይፍትና ኣሎ ቴሌፎን ይቕበለ የለን ነቲ ናይ ካናዳ ብጣዕሚ ዝንዕቆ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ኣብ ልዕሊ እዚ ከዓ ፀገም ኣሎ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ It's going to be a very interesting time. As part of a council, an advisory council that the Prime Minister set up, he was at a cabinet retreat we had a couple of weeks ago, and he shared that exact view with us, that is probably one of the first points in terms of Canadian industries that will be affected. So, and Premier Ford has talked to us about that as well. My colleagues from Ontario. We're worried about this, Rosemary. We share the view of many business leaders and union leaders and representatives of workers that the consequences from Ontario. We're worried about this, Rosemary. We share. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ እቲ ኣውቶ ሴክተር ዝበሃል ኣገዳሲ ናይ መኪና ስፔር ፓርትስን ካልእን ካብ ካናዳ ንኣሜሪካ ዝኸይድ እዚ ጠቕላላ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእልን ምክንያቱ 25% ኣብ ዋጋ ተተወሲኹ ክቕፅል ኣይክእልን እቲ ኣውቶ ሴክተር ኢንዱስትሪ እቲ ናይ መኪና ብዘይ ንሱ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ እቲ ኢንዱስትሪ ኢልና ኢና በቲ ኤሌክትሪክ ካርስን ብገለን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለ ዘሎ 25% ታሪፍ ተተወሲኹ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም 25% ፕሪሚየም ተወሲኹ ክሸጥ ካብኦም ክገዝእ ዝኽእል ሰብ የለን ስለዚ እቲ ሴክተር እቲ I don't know ከባቢ 34 ቢልዮን ዝትመን ደረጃ ናይ ቁጠባ እዩ ስለዚ እሱ ጠጠው ክብል እንድሕር ኮይኑ እቲ ቁጠባ ክሳዕ ክንደይ ክህሰብ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ሕጂ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ክበድ ንካናዳ ናይ ብሓቂ ካስያ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ካናዳ ለሰይ 2 ትሪልዮን እዩ ንበሎ ናይ ኣሜሪካ 28 ትሪልዮን ስለዚ there is no comparison ኣብዚ ውድድር የለን ካናዳ ብቐሊሉ ክጉዳእ ዝኽእል እዩ ማዕረ ክንደይ ንኣሜሪካ ዝጠቅም ንብረት ኣሎ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዓብዩ ስለዚ ንገለ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ተቕርቦ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ መወዳእታ ካናዳ ይክሰ ኣትሊስት ኢን ሾርት ተርም ሎንግ ተርም ምናልባት ዳይቨርሲፊኬሽን ገይሮም ጋል መንገዲ ካናዳ ይኽእሉ ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ንኣሜሪካ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ሪፕሌስ ክገብሩ ንዑ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝጥቀምዎ ዘለዉ ንዑ ብካልእ ቁጠባታት ክትክወ እዮም ንኽትብል ከም ቪድዮ ሓንቲ ኣብዚኣ ኣገዳሲ ዘላ ንካናዳ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገሊፀ ስለ ዝነበርኩ ክደግሞ ይደልኒ
اتزعبي كفال اكسبورت نايت كندا كبابي 9 بليون لأن 9 بليون نداديهم تشتو بزيتي تريد بالانس تو غلغلت بلو دونالد ترامب زعبي تريد ناي كندا ني امريكا نداديو دونالد ترامب لما ندادو انت تقبل دليل مثلا انه هنا نداد للناس اللي زبل زلو سلم تاكب كندا نغزا لنا كون خلي ግን نداد غزا اكس انا يكلني رايتايو واغانا نداد كو بدل تخيلو نتقطبنا كندا كتول وسل زغلي ابحثير غزي خ نتنداد ناتهم كغزو زخ يرغبنا يرغبنيهم شم اتي كونفرونتيشن اتي زلو تنشنس لعلهم زلو كن مجنزابن مفلاتن كان دلينا زغل خبر كله دبلوماسيه لندي تعريه لندي مفتاحيه لندي لزبن يفتنوا لويم رايتايو دونالد ترامب سمع يدلي يلن انا يزخوني يكون زربا سمع سلازي يدلي زلو اتس فيري هارد اجي نما يخذ زلو زلو اسكندريه Our parts to avocados to whiskey and oranges. Welcome to the new battleground of geopolitics. President Trump's decision to whack tariffs on American allies and rivals has seen a weekend of retaliation. Canada announcing its own tariffs, Mexico warning of some of their own, and China set to take their case to the World Trade Organization. But for the White House, it's time. هجي انتي نر لنا ابزيا صبوق يرسب كل كردو زلون اتك عندي الامانه دونالد ترامب زون كلهم بعد كندا فرنسا ان اوروبا حبر الجرمن قلبل انتي دليني رمسكه ابزيا نغر زي خبص خلو غي زغرمانه دونالد ترامب متيو كل تحيلو ناب تشاينا تراي مقطعات تخبرلهم بايدن كان تاجيرهم نيروبا كاب حجي بتشاينا قديفكم مس امريكا تراي نقدكم يعبي ويلو حجي تاجيرهم نيروبا كاب تشاينا مس تشاينا زلهم نقدي كم زبطكو غيرهم افتن زحلف 4 عامات اتزحزن نا 4 عامات كسيروم نت مس تشاينا زنبرم نقدي اقاسيلم ابالاشيوم مسراش زنبرم نقدي قتيلهم نابي مزيمالو ناب امريكا تواصانا لو امريكا مستمتقه دونالد ترامب مزيو بتعريف غيره لبهم كتفعلكم يلوا مال نيروبا and this is going to be miserable نيروبا والله نبحكي زخف نيروبا يصنه لهيك نقلكم السوق ديلا غيرب اجنتاي تي argument ويكا سينما قوتنا هي امريكا زلو مختل بريزيدنت دونالد ترامب زبالو دونالد ترامب زبالو حركه اسمعكم مختلو زبالو خاصمو بخلتيو دول To double down. The problem with this whole idea that they're going to retaliate is they have already been taking advantage of America for decades. The retaliation is Donald Trump saying no more. So what has President Trump signed? The tariffs are imposed. انتي زلو تي مختل بريزيدنت تي جبر ملسناتهم ناي كندا دي ناي قلمله جبر ملس كبيو ميلو زرب زلو نعير دعنن يلو ملو زبنهم يمزمزمزنا نيرهم سلازي نتزمزمزنا زنبرينا تطونا بل زلنا اجي كمي يروم يم جبر ملسان صارناز جبر فلاين كندا جبر ملس ندحريبكم ناتاي جبر ملس دما كاب زلو لعلك خبدي لهم سلازلو كرينا سو انتنا نرزلنا دونالد ترامب بفلاين كندا بتعمل كوغدا كم زخل تردي ولو حيل كم زلو فليتلو كان لما تاك تقامليو إذا مالتنا أمريكا كتنكف يكون مالتها يكون نبعلهم هاوس أوف كاردز يوم تي كتبنا تم أب ستوك ماركت استمركوتي ستوك ماركت دما تريد وور قال ماله إنفليشن قلت في كولابس كم زجبر كوبروز خل أتليست فور شورت ترم ستوك ماركت كنت أخذ جمير دبا دونالد ترامب كسم عز خليش لازم مايبي من قدون كغير خلقوني حيال دما سلزلو تجبر مالسي صفعت نابرت أنت خيديو تشاينا تاجر مسكي تشاينا تداليهم لسلز نبر أي سنبدون إزي تتفللي ناتو فلاديمير بوتين بزك سن بدا يكلني يحقوس يزلو ترجم لهم يحقوس يزلو فلاديمير بوتين because they are prepared ኤርትራ በዚህ ነገራት ክትስን በዳ ይትኽልኒ because ኤርትራ እቲ ዝኸፈ ክፋል ናይ ሽግር ዘጋጠማን ተሓልፎ ዘላን ስለ ዝኾነ ንበዓል ኤርትራ እዚ እቲ ዝቐለለ ክፋል ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ እቲ ዝሓሰመ ክፋል ስለ ዝሓልፍ ዘለዉ እንታይ ዘርእየካ ሕጂ እቶም ሃገራት ኣሜሪካ ክሓርቦም ይኽእል ኢሎም ምስ ኮይኖም ዝጅንጅኑ ዝነበሩ እዚኦም ኤውሮፓን ካናዳን ንዓታቶም ይተሰልቢጥዎም ዘሎ እምበር ንቻይና 10% ታሪፍ very normal እንታይ ኢሎም ግብረ መልሳይ ንህብና ኢሎም ሪወት ጌም ጾታ ናይ ትጌም ናይ ቻይና ሪወ ቻይና ግብረ መልሳይ ንህብና ኢሎም ክንከሰይና ነዝገብሩ ዘላ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ብላ ብላ እንታይ ማለት 10% already ኣብ ርእሶም ካልኩሌትድ እዩ 10% እንተገይሩ ንብረትናቶም ክሽየጥ ትኽእል እንተከሲሮም ምኻ ድሮ ኣብ ካልእ ዕዳጋታት ዳይቨርሲፋይ ገይሮም እዮም ስለዚ ቻይና ካብ ዶናልድ ትራምፕ 50% እንተመፅውን ክስንብዱ ይኮነ ግብረ መልሲ ክብዮም ግን ኣትሊስት እንታይ ግን ይሪሎ ጌምናቶም ኤውሮፓን ካናዳን ሕቆም ክስበሩ እዮም ወይ ክብልዮም ሽዑ ካብ ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ኣላያንስ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ሽርክነት ብኻልእ ዓይኒ ክጥምትዎ ክጅምሩ እዮም መብዛሕትኦም ሃገራት ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ዝምድና ዳግመ ግምት ክገብርሉ ክጅምሩ እዮም ክግደዱ እዮም በፍንጫ ይኻ ዝፈትዮም ኣይኮኑ በፍንጫ እዚ እንታይ ይገብረሎም ነቲ ኣሜሪካ
ንዑ ሒዛን ካልኦት ተሃርም ትፍትን ደላ ነትናታ ሓይሊ መሊስዮ ትክመሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ነቶም ብሪክስ ዶ ካልኦዶ ከዳኸም እየን ድሕሪ ኢላ ኣክንዲ ምስተን መሓዙታ ኮይና ትገብሮ ዝነበረት በይነይ ኮይኑ ክገብሮ ክእለ ይድብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኦኬ ፌር ኢነፍ በይናሃው ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ከዳኸመካ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እቲ ሕጂ ዝምንዝዖ ዘሎ ካብ ካናዳ ዲ ካብ ኤሮፓ ናቱ መሻርክቲ እዮም ነይሮም ስለዚ ካብ መሻርክቱ ንነፍሱ ክወስድ ትፍትን ዘሎ ካብ ፀላእቲ ኮነ ክምንጥል ዝፍትን ዘሎ ካብ መሻርክቲ እዩ ንሻይ እስከንረኣየ ኣብዚ ድሕሪ ክምለስ Donald Trump saying no more. So what has President Trump signed? The tariffs are imposed on America's 3 largest trading blocs, neighboring Mexico and Canada, as well as China, accounting for more than 40% of imports into the United States. But starting on Tuesday, goods from Canada and Mexico will face a 25% levy, bar Canadian energy, which will have its own 10% tariff, and Chinese imports will face a 10% levy. The president hopes the tariffs will reduce America's trade deficit, the difference between imports and exports, with the US currently buying in far more products. እቲ ዕላማ ንሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ቀዳሞት ዝዓበየ ንግዲ ዘለወን ተን ዝዓበያ ብእኒ ጀሚሩ ዘሎ እቲ ትሬድ ሰርፕላስ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ድማ ትሬድ ደፊሲት ማለት እዩ ንዑ ንምቁፅፃር እዩ እቲ ዝዓበየ ሕጂ ምስ ቻይና እዩ 270 ቢልዮን ደፊሲት ኣለዎም ቻይና ንግድናቶም ዝያዳ መክሰብ ማለት እዩ ካብቲ መክሰብ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም 270 ቢልዮን ይኸስቡ ክንብል ከለና ካናዳ 55 ቢልዮን እዮም ዝኸስቡ ንካናዳ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ከም ድማ ሜክሲኮ ብዓብዩ 157 ቢልዮን መክሰብ ኣለዎም ስለዚ ንካናዳ ንሜክሲኮን ቤላ ገይሩ ስኩዝ ገብረ ንኽእል እዩ ካብ ወፃኢ ክገብርኦ ዝኽእላ የብለን ናብዚ ኸደ የብላን ውያየን ገለመለ ግን ኣብ መወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ንዓታቶም ከብሎም ክእል ንቻይና ግን ቻይና is going to be a very big beast እንድሕር ገለ ክገብር ፈቲኑ ንሳቶም ን5 ዓመት ን10 ዓመት ተዳልዮም ኣለዉ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክብዎ እዮም ነቶም ካምፓኒታት ናቱ ብገዳታት ናይ ኣሜሪካን ብመሰናክላት ናይ ኣሜሪካን ተረባሪበን ድሮ ንኸምኡ ተቃንየን ዘለዋ እየን ስለዚ whatever comes እቲ መንግስቲ ድልው ምዃኑ ኣብ ቻይና ርዱ እዩ ካስዮ ይክልን ወይ ንግዚኡ ፀገም ክፈጥረሉ ይክእል ኣይኮነን ግን ንቻይና እዚ ከጋጥሞም ኣብ ካልኩሌሽን ናቶም ዘሎ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ነፍሲ ወከፍ ናይ ምርጫ መዓልቱ ንቻይና ታሪፍ ክገብር ናበለ ይመፅኡ 10% ጥቕማ ውሒድዎም ኣለ ዝብላ ነበቲ ዝብሎ ዝነበረ ንካናዳን ሜክሲኮን ግን ነበደ ኤክስፔክትድ ዳ ብፍላይ በዓል ካናዳ ንሕናስ ኣሜሪካ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ኣይተፀበይዎ ነይሮም ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኻለ in its sales to all 3 nations. Data so far for 2024 put that figure at more than $480 billion. There's politics at play too. The US government wants tariffs to force countries to curb immigration at the border and end drug trafficking, particularly the passage of fentanyl. I am glad that we're pushing back against China and Mexico when it comes to fentanyl poisoning of America. I am glad we're putting everybody on notice. So ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ በቶም ሪፐብሊካን ሴኔተርስ ደገፍ ከም ዘለዎ ንሱ ዝበሉ ኣንጻር ደው ክብሉ ከም ዘይክእሉን ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ክበድ ናይቲ ኮንቨርሴሽንስ እቲ መንግስቲ ናይ ካናዳ ኸ እንታይ ይገብር ኣሎ እስከ ማለት ዲፕሎማሲ ወይ ገለመለገለ ኣይፍተንን ድዩ ክብል ይኽእል እዩ ትሩ that's very possible እስከ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ Canadian Ambassador to the United States, Kirsten Hillman. Madam Ambassador, thank you for joining us this morning. Your reaction to the Trump moves? Well, I mean, we're disappointed. Obviously, this is disrupting an incredibly successful a trading relationship that was just renewed by President Trump in his last term when we renegotiated the NAFTA and brought our trade between our two countries to 99% tariff-free. So we're really disappointed, and we're hopeful. እንታይ ትብል ዘላ እዚ ኣምባሳደር ናይ ካናዳ ኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ሽርክነት ወይ ከዓ ናይ ንግዲ ሽርክነት ኣብ ዓለም ዝነበረ እዩ ዝርበሽ ዘሎ ኢላ እቲ ዘገርም ረእይዎ ዘገርም እየ ዝብለኩም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2016 ክሳብ 10 ዝነበረሉ ኣብ ምሕደራናቱ ድሮ ንካናዳ ነቲ ምስ ካናዳ ምስ ካልኦት ዝነበረ ነቲ ትሬድ ሪሌሽን ኔጎሽት ገይርዎ እዩ ከም ብሓድሽ ነው ተዓሚፅና ኢና ተሰሪቕና ኢና ኢሉ መፅኡ ኔጎሽት ገይሩ ንዕኡ ዝጥዕሞ ነገር ገይሩ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ካልኣይ ተመሊሱ እንደገና ኣባጋሪ ይገብራሎ እዚ ናይ ባዕቂ ዘገርም እዩ ንኣሜሪካ ይርባሓሎ ግን ብምንታይ ዋጋ ይትሕቶ ትሕቶ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ተፀቂዕካ ትኸይድ ተኮይንካ ሓደ ከምዚ ቡሊ እንድሕር ናብኡ ተፀቂዕካ ትኸይድ ኮንካ ኩሉ ግዜ ኣቢዝ ይገብረካ ንስኻ ግን ተመሊስካ ናብኡ ትመፅእ ኣቢዚቭ ሪሌሽንሽፕ ናበሉ ዝምህሩ ሰብ እዮም ስለዚ እዚ ትሪኦ ኣለኹም ኣሜሪካ ከመይ ገይሩ ኣቢዝ ገብሮም ኣሎ ሓይሊ ስለ ዘሎ ቁጠባ ስለ ዘሎ ቡሊ ይገብሮም ኣሎ ነቶም ምስ ኮይኖም ንካልኦት ከምኡ ዝገብሩ ዝነበሩ ኣነ ናይ ካናዳ ድንጋፀ የብለኝ ብዙሓት ኤርትራውያን ስለ ዘለውኒ ይስማዓኒ እዩ ኤርትራውያን ክጉድኡ ኣብኡ ይደልን እየ ግን እቲ መንግስቲ ካናዳ ኣንፃር ኤርትራን ኣንፃር ነቲ ሃገር ኤርትራ ንምርማሳ ብዙሕ ይፅዒሩ ኣብ ስደት ዘለዎ ኤርትራውያን ንብዙሓት ሓጊዝ እዩ እዚ ናቱ መሃብ ፅቡቅ እዩ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቀፃሊ ክሳብ ሕጂ ተፃቦታት እዩ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ማለት ከዓ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ዝፃባ ኣለኹ ዝብል ንህዝቢ ዝፃባ ሓሶት እዩ እዚ መንግስቲ ኣውዲቖም ገለ በለ ኖ
ካልእ ቪድዮታት ብዙሕ ክሰርሓልኩም እየ መዓት ጉደም ስለ ዝወፅ ዘሎ ኩሉ ንመንግስቲ ዝብልዎ ንህዝቢ ክሃስዩ ኢሎም እዮም ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ካብቲ ዓዱ ክበታትን ስለ ዝደልዩ ወይ እምበር ኣብ ዓዲ ክትዕሞ እንተደልዮም ይፈልጡ እዮም ነቲ መንግስቲ ክትሕግዞ እዩ ዘለካ ድሕሪ ነቲ ህዝቢ ተሓልየሉ ኮይንካ ነቲ መንግስቲ ሓደ ነገር ክዕሪ ዋላ እቲ ዝኸፍአ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ትሕግዝ ምሳኻ ክሰርሕ ድልውነት ኣለዎ እዩ ግን እሱ ይኮነት ዕላማነቶም ንመለስ ናቦ ናባና ክጠውያ ይደልኒ that they don't come into effect on Tuesday. We're ready to continue to talk to the Trump administration about that, and in particular about all the work that we're doing with them and on our own with respect to the border and the issues that the president says are at the core of this move. What could happen between now and Tuesday that would prevent the tariffs from being implemented? Well, I mean, I think that is really something that is in the president's hands. We've been meeting nonstop with his border officials. We've invested $1 billion in furthering some of our equipment on the border, ensuring that we have the boots on the ground, working with the U.S. Police Service on joint training, joint exercises. ካናዳ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለውን ነዚ ጉዳይ እዚ ንኸይመፅእ ኩሉ እቲ ናቱ ቅድመ ኩነታት ክሳብ $1 ቢልዮን ኢንቨስት ገይሮም ነቲ ዶብ ምቁፅፃር ድዩ ካልእ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ብወገኖም ኩሉ እቲ ዝደልዮ ዘሎ ከተግብሩ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና the problem is ዶናልድ ትራምፕ ምክንያት ጥራይ ተጠቂምሎም ዘሎ እዚ ከዓ again ካልእ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና this is very important ናይ ብሓቂ ኣብ ሪል ላይፍ ታይም ኣብ ህልው ኩነታት ኢና ንምሃር ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ዜና ጥራይ ኣይኮነን እዚ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ እዚ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ኢና ንወስድ ዘለና ሓደ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣነ ኩሉ ግዜ ምስ ኤርትራ ተተሓዞ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ኒውስ ናይ ኤውሮፓ ኒውስ you can get it anywhere ናይ ኤርትራ ፐርስፔክቲቭ ኣብዚ ዘሎ ኤርትራ ካብ 2012 ብይን ናይቲ ዶብ እግባይ ዘይበሃሉ ብይን በቲ ቤት ፍርዲ ምስ ተዋሃበ እቲ ጉዳይ ክፍታሕ ይኽእል ነይሩ ምክንያቱ ተወሲኑ እዩ ኤርትራ 10 ግዜ ዝተወሰነ ጉዳይ ናይ ዶብ እዩ ስለምንታይ ዘይትግበር ትብል ነይራ እንታይ ብሎ ነይሮም ኖ ክንረዳዳ ኣለና ናይ ምርድዳእ ሕቶ ክፍጠር ኣሎ ምክንያት ፈጥሩ ነይሮም እዚ ኩሉ ዓመታት ድማ ምክንያት እናፈጠሩ እዮም ኤግዛክት ንካናዳ ከም ገብሮም ኣሎ ሕጂ ኣሜሪካ ከማ ትገብራ ነይራ ናይ ኤርትራ ይስሕቁ ግን ነይሮም ናብ ኣብ ነፍሶም መፅኡ እቲ ናይ ዶብ ናይ ድራግዶ ናይ ስደተኛታት ዝብሎ ዘሎ ክቋፀሮ ክእሉ እዮም ካናዳ ዝከኣሎም ገይሮም ኣለዉ ምክንያት እዩ ግን ንሱ መበገሲ ምክንያት እዩ ዝደሊ ነይሩ መበገሲ ምክንያት ንክሃርሞም ن25% زهرمون مغنيات أين برومن. تايزجي مغنيات ما بقص دليو نعونة ما بقص مغنيات كعس وده اليوم قال سيكون أنت مغنيات. السد زغونيرو ناب 25% زدي مغنيات أين برون ناب كل تنقد نايت حجر زدي مغنيات أين برون. الجزء زهربوز اللي دما نبتي كنت أبانا أثناء حواري يوم تسرقنا لهم جي كابا فنسمع مغنيات كانت تحزس اللي زلنا دونالد ترامب كاب أبحد بوتا ብዙሕ ሕቶታት መሊሱ ኣሎ ሃንደበት ጽቡቕ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሃንደበት እውን ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዝምልስ እዩ እዚ ከዓ ነዚ ናይ ጉዳይ ናይ ካናዳ ድዩ ንካልእ ድዩ ንጉዳያት ኩሉ ተናኺፍዎ ስለ ዘሎ ካብ ኣፉ ምስማዕ ልዑል ኣገዳስነት ኣሎ ኣይ ቲንክ ዶናልድ ትራምፕ ንዓለምና ኣብ ሓደ ነውፅኢት ይዎ ኣሎ ነውፂ ኤቭሪ ታይም ነውፂ ይፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚኣ ንጋዜጠኛታት ዝሃባ ገለ ዘረባ ክንሰምዕ ኢና So we had a very busy weekend. We got the 6 hostages out of Venezuela, as you probably know, and they're dealing with Ukraine and Russia. We have to get back or something very powerful is going to happen. And as far as other things are concerned, as you know, we had a very busy weekend. We're dealing with Israel. We're dealing with Ukraine and Russia. We have meetings and talks scheduled with various parties, including Ukraine and Russia. እንታይ ይብላ ኣሎ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ነገራት እንዲ ተሓቅን ምዝራብ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ this is a very energetic presidency ንብዙሕ ነገር ዝፍንቅልን ጫቁጫቁ ዘብል ዘሎ መርሕነት ኢና ንርኢ ዘለና ይሰርሕ ኣሎ እዚ ናቱ ንሰብ ናቱ መሃብ እዩ very actively 7 days a week ይሰርሕ ዘሎ ቀዳም ሄድላይንስ ኣሎ ሰንበት ሄድላይንስ ኣሎ ጆ ባይደን እኮ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይነበረን ካልኦት እዮም ሰርሖ ነይሮም this guy ዳርጋ 200 ወላ ክንደይ ገይሩ ዘሎ እስከ ለሰይ ዕለት ከለና ከባቢ 200 ገይሩ ዘሎ ዳርጋ 6 ወርሒ ዝገበረ ግን ይመስል ነቲ ነውፃ ብዓለም ፈጢርዎ ብዘሎ ማለት እዩ so the guy is moving እሱ ናት ይንቀሳቀስ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ንክልቲኦም ወገን ንራኽቦም ኣለና ይብላ ኣሎ ንጉዳይ ናይ እስራኤልን ናይቲ ናይ ሓማስ ናይቶም ሆስቴጅስ ወይ ከዓ ጅሆት ተታሒዞም ዝነበሩ ናይ ምፍታሕ እውን ንሰርሕ ኣለና ይብላ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ነገራት ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ኣክቲቭሊ ከዓ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኦኬ ፌር ኢናፍ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ዳርጋ
ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ይዝብል ዘሎ okay fine And I think those discussions are actually going pretty well. The discussions on the Middle East with Israel and various and sundry other countries are progressing. Bibi Netanyahu is coming on Tuesday, and I think we have some very big meetings scheduled. So ምስ እስራኤል ድማ መራሕና እስራኤል ናባና ክመፅኡ እቲ ጉዳይ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እስኪ ኣብቲ ናይ ካናዳ ኣበይ ክንፀበ A great job. He's a smart guy, very smart, and he's very much into cutting the budget of very abusive of the United States. Also, the counter tariff in Canada, the rider in the order, are you planning to زعبا كندا يحطوا له Well, it could happen. If they do anything, we will. Canada's been very abusive of the United States for many years. They don't allow our banks. Did you know that? Canada does not allow banks to go in. If you think about it, that's pretty amazing. If we have a U.S. bank, they don't allow them to go in. Canada's been very tough on oil, on energy. They don't allow our farm products in, essentially. They don't allow a lot of things in. شنتايز بنزلو بحفشة كندا نعنا ببزح كم تبدلنا كم تعمتنا نابلي تزارب زلو exactly انتايوتي عمت ببزح من قد كتبلو تغلي بانكتات ناتنا بكندا كسر هاي فكر اللومنيو ناي ندادي كامباين تاعتنا بكندا خسر هاي فكر اللومني سلازي ببزح نقدر يقول كلنا abusive مالتك بتعمي بداليت نايتي طبعا امريكا تبدل زنبرت هاجريا نعمتات ما تبدل لي راسلزي دونالد ترامب قيمتها لويز بهال كابزيو ريفنج ناينوح حرق عن كم زنبرو دونالد ترامب ما يبي قدمي اسرع عمدي 3 عمد اتيس قدمي اسرع عمد زغبرو انترفيو على طريقما كلنا هاجرات ينصاوت على امريكا ناي بحق يز حزن يزبلني امريكا زطابق الله يلن everywhere you go كامباني بزنس مان سلو زغونه اب كال هاجر كدنا زغونه خنقبر كنفتقلنا اي تحبابرنا نيمتم كامبايتات ناي قالت هاجرات غنا بزعدنا كم دليتهم كقبر نري مالنا زي انا بحق زحزن يقلنا بلي تزارب نيرو سلازي كم زنري زلنا حجي دونالد ترامب ناي عمتات زنبره كونتات كغير يا مصي يزبل زلو كالوت علامات دنكم يكونن زبلا امريكا كامبايتات ابا فنጫና كاتوين زدليا نحناكم عدل كمان يوهبنا نيوم زبلو but the truth is somewhere in between يبل تحكي امون كوي زلو مچم دونالد ترامب كندا ناي حجي بزي مخنيات ناي حششتو ناي سدتنيات كم زي كنا بزي خاطردا اسا كما بغسي تتكيم لامبر تي زرباناتو كالي We allow everything to come in. It's been a one-way street. We subsidize Canada by the tune of about $200 billion a year. And for what? What do we get out of it? We don't get anything out of it. I love the people of Canada. I disagree with the leadership of Canada. And something's going to happen there. But if they want to play the game, I don't mind. We can play the game all they want. Mexico, we've had very good talks with them. And this is retaliatory. This is retaliatory to a certain extent. Millions of people flowed into our country through Mexico and Canada. And سنتاي زبل زلو ان كندا حزب كندا فتوم يجن مستمرحنت تسمامي لغو اننا تفلالي حسابات لنا سلازي كند زبالو يقول مس كندا جدا كوسو زلو سقم تيدو زلو كندا نعمتات تتكملان تبلص علان زنبرت هاجريا سلازي እዚ ክዕረዝ ዘሎ ወይ ይብላሎ ስለዚ እዚ ማለት በኋላ ዘራራዋ ብዙ ነገር ክዕረዝ ዘሎ ማለት ያ በሐንገሉ ካናዳ ዝብልዎ ዘሎ ናይ ዶብ ገለመለ ጥራይ ኮነት ጉዳይ ንዓመታት ይጥቀሙና ነይሮም ይዝብል ዘሎ ስለዚ ናይ ስደተኛታት ጥራይ ከም ምክንያት መበገሲ ተጠቂሙሉ እምበር እቲ ሪዝን ካሊ ምስ ሜክሲኮ ክኾን ከሎ ኤግዛክትሊ ኮሙ ጽቡቅ ዝኾነ ዝርርብ ተገይርሎ ይብላሎ ግን ናይ ሜክሲኮ ጅርዱ እዩ ማዓስ ስደተኛታት ብዙ ሁሉ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ሜክሲኮ ይመጽዎ ስለዚ ሜክሲኮ ኮሙ ታፍ ክኸውን ትርዶ ይኻ بمكسيكو دوب تزبس حسبنا امريكا زعت بويزات بكندا زعت وحد سبي انت قوين مالتي سو مكسيكو كندا بمعر عين ريو حد عينت مقطعت كمان بمفتانو تمخنيات كحششنا سدتنيات تقوينو كسع كندي زنبع زخونه reasoning ወይ ካብ ምክንያት ተጠቂሙ ከም ዘሎ ይኸትሪ ምክንያቱ በካናዳ ዝመፅን በሜክሲኮ ዝመፅን ስደተኛ ብቁፅሪ ይኹን ብዓቐን ከምኡ ናይ ድራግስ ናይ ገለመለ ዝመጣጠን ኣይኮነን እቲ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ስደተኛ ይኹን ድራግ تحت حد percent بكندا ذاته إذن كندا نمكسيكو مع رأيه مكسع كندي أب كندا كم تغم زلوا يغادري إذا it's gonna be very interesting to watch هنا تغطتلنا كله ملسكنا بكم كم فتنينا. We're not going to allow that. And by the way, we have among the lowest numbers we've ever had of people crossing our border. The lowest numbers since my administration. Mr. President, so on Truth you said that you were going to. So بحبش إن كندا محرد كم زي بولينا نرجعلنا نقطة لفظي. U.S. are now officially in a trade war. New substantial tariffs on both sides will be in place this Tuesday. Late yesterday, the president laid down the gauntlet, ordering a 25% tariff on Canadian goods sent to the U.S. and 10% on Canadian energy. A few hours later, Justin Trudeau retaliated. Tonight,
I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. So كندا دما لك كم تنسس قبره اب 155 بليون زعقونو نقدي 15% تعريف كتم خانه. This is good. زي كندا تقبره زلا يس تتحايسكا تلاغيم كم تفايو جن تبغيو نكم دونالد ترامب زعما مساله زقبره زلا سقمتي اكزاكتلي معقوني خاطبه زلا كمان هاتي انت حرقدي فكايو ماليش يقصب. You have to stand strong. شمت خاشت عبيلكا نخمزة عين السب كنت مكتر هاي زلكا. But it's gonna be tough. تقعزو كبيدي كهون كندا لها. Be prepared. أمريكا زلها to some extent هي وتكاك تنكفيو. أوروبا زلها دما. You are the next step. فما قبل كلنا كسمعكم يعني أوروبا كاب كندا لا عليك امتازلون أوروبا. كندا ترى كسمعكم إيش أنا أوروبا هنروينا. $55 billion worth of American goods. That's nearly a quarter of everything America sends north of the border, from Florida orange juice to household appliances. We are considering, with the provinces and territories, several non-tariff measures, including some relating to critical minerals, energy, procurement, and other partnerships. All this while the two leaders haven't even spoken to each other since Donald Trump's inauguration, and a potential trade war has been on the horizon for some time. The question is, where do things go from here? Joining us now is Finance Minister Dominic LeBlanc. He is the chair of the recently formed Cabinet Committee on Canada-U.S. Relations. Thank you for joining us, Minister. كابزنا بي خيط خوني تحطوتي دونالد ترامب ركبس حدا غزي بسلطان كيدي بخلو مس جاستين ترودو تراقيبهم نيروم فلوريدا حجن ركب كم زي دل زلو إن رزالا نازقا دايما دايلو نتحيز وزلو من قدك قصلو ريد خمسلون بو من قدك قصل مخانونيو تزرب زلو and this is going to create نتزلو كونتات مليسو كم زبس كقبرو كم زخلينا رزالنا Minister Finance ناتو من أبتنا يحجز قبر زلو committee حلاف زلون Good morning, Mercedes. Wow, what a time to be alive and to be a cabinet minister in Canada. You're dealing with an unprecedented situation with our biggest ally, our closest trading partner, and we're now in what many are calling a trade war. I know you spoke to your counterpart, Secretary Lutnick, yesterday morning. Have you heard from him since, and what did he say to you? So I've been having ongoing conversations with Mr. Lutnick. He's prudent, but he's not yet confirmed by a final vote in the United States Senate. He had a hearing. So the incoming secretaries are careful not to speak for the government or to make commitments for the government. They're not voted on in terms of officially assuming those functions by the Senate. But I've maintained with him since the original dinner at Mar-a-Lago at the end of November, sort of an ongoing exchange. I saw him between Christmas and New Year. So مزنو خينو تمريض زلو منستر فاينانس وانت راخيبه خمسنا بري يزنقر زلو تي تبعيلو زلو سانيتات ملو تفريم توجيه كم زي اللي يزنقر زلو كن زخونه نساتم كغير وزخوليا لان this is Trump's world أبناء ترامب علم منستر يخون قلمله زغيرة نجارية بلون أبناء جو بايدن كميو جو بايدن زي ما حضرتك حديك ببوغني زي ما حضرنا يرو أبناء دونالد ترامب جن دونالد ترامب زبالي زخون أتم نسمريت وامزلو exactly تبلاناتو كفتش مزغوليا this is a businessman دما بتخكل كم يجيرون حركة كامباني ران قبرز فلسبي and he is running تهاجر كم كامباني جيري رانز قبرز زلو سلازي نروي لنا أبيت وسنتات يوسينو زلو and زياتهم دما نوحز جوز لهم استدعوا لهم من هند بس قبرهم من هيكونن حسيب لهم زمتي جدا كتكبرهم خان من رلنا سلازي Canada has a little chance أبزو كدايزي قابت كونتات وتيا نبكال من قد خدكي حتى نجر أبديك بكم دليل لغو نسالما زياس كسم تمليسة أبتنا دونالد ترامب زعبا يوروبا كزارب كله. From South Africa, will you plan to cut aid? UK is way out of line, and we'll say the UK, but European Union is really out of line. UK is out of line, but I'm sure that millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. So the UK is way out of line. They take almost nothing. They don't take our cars, because they've really taken advantage of us. It will definitely. أجي تانيك سوت بزح تتصلت حتى تيزي حتى دلو بزعب أوروباي نا أوروبا خنرسل زخنا. Well, we're going to see what happens. It'll happen, but we'll see how things work out. It might happen with them, but it will definitely happen with the European Union. I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And we have over $300 billion deficit. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing, and we take everything from them. Millions of cars, tremendous amounts of food.
So ንቻይና ንሜክሲኮ ንካናዳን ገይሩ ንኤውሮፓ ዝገድፈሉ ምክንያት የለን ንብል ነርና ናይ ኤውሮፓ ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእልን ከባቢ 300 ቢልዮን ትሬድ ደፊሲት ዘለና ምስ ኤውሮፓ ስለዚ ናይ ኤውሮፓ definitely ከጋጥም ምዃኑን ክሃርሞም ምዃኑን እዩ ዝነግር ዘሎ እሱ ከየጋጥሞ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ዘሎ ተርጅምሎም ዝኸፍአ መድረኽ ዘሎ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ እዩ ቁጠባ ናይ ጀርመን ድማ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ከምዚ ኩነታት ከሎ እዚ ዓይነት ማሕረምቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ናይ ኤውሮፓ ሓደጋ እዩ ኤውሮፓ ዘለኻ ኣምሹር ብዙሓት ነዚ ቻነል ትከታተሉ ዘለዎም ኤውሮፓ ከም ዘለዎም watch out ጥንቃቐ ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ዘየድልየካ ንብረት ኣይትግዛእ ኣብ ዘየድልየካ ፈንጣሕጣሕ ገንዘብካ ኣይተጥፍእ ምክንያቱ things may go ነገራት ክበላሸው ይኽእሉ እዮም we don't know ክንዲ ምንታይ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብዚ ቻነል ናተይ ኩሉ ግዜ ኣቐዲምና ጥንቃቐ ዝመስልዎ የለን ኢና ንብል ዘለና ንስማዕዮም ሕጂ ብስፍሕ ዝበለ ክንሪኦ ኣብዚ The European politicians thought were kind of dead issues. I mean, I remember speaking to the Prime Minister of Denmark just a few months before the election. I asked about Greenland and she kind of shrugged it off and said this is sort of a joke. I think we've said enough on this. It is clear that this is going to be a major feature of the Trump administration. And for European leaders, for the most part, they have been very sort of reticent to say anything negative about Trump. It's been sort of appeasement and being very sort of nice and that sort of thing. But they've got a list of retaliatory measures that they're ready to lock in. ኤውሮፓ ኮምፕሊትሊ ብዶናልድ ትራምፕ ልቦም ጠፊእዎም ዘሎ እዩ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ካናዳ ትሪእዎም ኣለዎም ሓፊሎም ኦኬ ከምቲ ጌርካ ንሕና ድማ ታሪፍ 25% ኣብቲ ናትኩም ንግዲ ክንሃርም ኢና ኤግዛክትሊ ኣብታ ሞሜንት ንስኹም ትጅምሮ ክንጅምር ኢና ኢሎም ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ኤውሮፓ ፕላን የብሉን they don't have a plan ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ቃል ሕማቅ ክዛረቡ ይኩሉ ካብ ምሕር ፍርሂ this is Europe ካልኦት ኩላቶም ኣትሊስት ደው ኢሎም ዘሎ ሜክሲኮ ሕራይ ግብረት ንሕና እውን ክገብርና ብዓቕምና ኢሎም ቻይና they have already a plan everybody knows that ኤውሮፓ there's no plan ድልውነት የለን ገለ የለን ኣብ ኤውሮፓ እዚ ኣግሊ እቲ ዝኸፈ ክኸውን እሱ ድማ ንኤውሮፓ ይቀንፀን ስለዚ this is going to be very interesting to watch ሓደ ካብቲ ዝገርም ኩነታት ኣሎ ኣንጻር ኤውሮፓ ከጋጥም ዝኽእል ጥራይ እዩ and fire off if they in fact get these sort of measures from Donald Trump coming in the next, we don't know, maybe days, weeks from the Trump administration. The question is, what are his demands in order to appease? What can the EU do to avoid getting these tariffs? He has made some indication of that before, Tom. He said that basically you need to buy more. So ከምንሪኦ ዘለና እቲ these things are going to be very, very hard. መጠን እቲ ምስ ካልኦት ተመክሮ እናገበረ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣብቲ መጠን ናይ ንግዲ እንድሕር ሪኢኻ ካብ ታሕሊ ጀምሩ ቻይና እንድሕር ኮይኑ እቲ ዩናይትድ ስቴትስ ላርጀስት ትሬድ ደፊሲት ማለት ዝያዳ ካብቲ ንግዲ ናይ ኣሜሪካ ዝኸስቡ ዘሎ ቁጥሪ ሓደ ቻይና እዩ 260 ቢልዮን በነፊት ኣለዎ ሜክሲኮ 205 ቢልዮን I don't know how they calculate it ሳልሳይ ዩሮፒያን ዩኒዮን እዩ 202 ቢልዮን ትሬድ ሰርፕላስ ኣለዎ ኣብዚ ዓብ ክፋል ናቱ ናይ ጀርመን ምዃኑ ዝንገር ካናዳ 129 ቢልዮን ስለዚ ኤውሮፓ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ስትራግል እያ ትገብር ዘላ ስለዚህ ንኤውሮፓ ተዝኸፈ ካውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ fossil fuels and LNG, you need to up your defense spending, presumably spend that money with U.S. defense companies. He wants to see NATO spending hit 5%. No country is close to that except for Poland, which will hit about 4.7% this year. But again, also LNG and the fossil fuels. If you're adding all these tariffs on Canadian imports to the United States, is there as much fossil fuel to go around sort of liberally to Europe is a major question. And Tom, just to put this into sort of the scale for everybody, the trade between the United States and the EU is about 1.5 trillion euros every year. That is bigger than every single European economy except for እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ኤውሮፓ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነ ብፅቡቅ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ሓደ እቲ ንግዲ ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዘሎ 5 ትሪልዮን እዩ ዝኸውን ኣዝዩ ዓብዩ ብጀካ 2-3 ሃገራት ዝበዝሐ ቁጠባ እውን ክንዱ ይኮነን ሓደ ካልኣይ እቲ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ኦልሬዲ ስትራግሊ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ናይ ኤልኤንጂ እቲ ነዳዲ ናይ ኣሜሪካ ክንገዝእ ኢና ኢሎም ክወስኑ ንዑ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ድሮ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ገዚእና ኢና ክንቅፅል ምባሎም ኢንዱስትሪ ናቶም እዮም ዝቐትልዎ እቲ ውሳነ እቲ ንኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ክቐትል እዩ ስለምንታይ ክቡር ነዳዲ ገዚእካ ኣብ ዕዳጋ ተወዳዳሪ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ካልኣይ ዲፈንስ ስፐንዲንግ ናትኩም ምክልኻል ናይ ኔቶ ካብ 2% ናብ 5% ተደይቦ ኢሎም ኣሎ ስለዚ ካብ ቁጠቦም ኢንቨስት ገይሮም ገለመለ ክንዲ ዝኸዱ 5% ካብ ቁጠቦም ነፍሲ ወከፎም ኣብ ዲፈንስ ኢንቨስት ክገብሩሎም 2% ምብፃሕ ስኢኖም ዘለዉ ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ኤውሮፓ ንዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ክገጥምዎ ክእሉ እዮም ኣብ ተተሓሒዞም ኣብ ሓደ ሪትሪት ከይዶም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ሪሊ ሶል ሰርችንግ ናይ ግድን
قال نجار مفتوح كده لك كلهم بهتوس كم يجرون ديل كبر كلهم سيروبا and this is going to be very hard أبز كمان يزارب لهم سنوك أسمعك. About these tariffs and the reactions we've had from the three countries. Well, first of all, what Donald Trump has used in this case is the International Emergency Economic Powers Act, and as you said, he cited extraordinary threats coming from these countries, including the flow of fentanyl and illegal immigration, in order to justify those tariffs. These three countries, as you said, were top goods trading partners, and we're talking here about all sorts of raw materials as well as agricultural goods and cars. So a wide. So انتهي زبدلو تمغنيات بس كنتني حششنا قالن يلي زلو أبزي بزعبا إيروبا أقل point تزاري بنيرو if I can find it. سكب زياني رانا إيروبا تزاربتا ترغيبا سكب زيا أوكي. The truthful answer, or should I give you a political answer? Absolutely. Absolutely. The European Union has treated us so terribly. The Europeans have been treating us very badly or terribly. This is a long-held grievance by Donald Trump against the European Union. Basically, he has said in the past many times that the European Union is simply ripping off the United States. That is mostly because the U.S. has a goods trade deficit with the European Union. But he has said also that the Europeans don't take American cars, don't take American goods, which is not necessarily true. The EU imports a lot of U.S. goods. So دونالد ترامب بأوروبا حجوز كم زي كونه مرحت أوروبا حجوز كم زي كونه مستعمر راحتنا أوروبا تغلى الركبون كم زي جبر زلوا أصور إذا an indication تكون تاتا منقو كلت يوم زلوا صبوا كم زي اللي imports 500 the EU exports a lot but also imports quite a bit billions hundreds of billions of US goods and so the question now is how is the European Union going to be reacting to that? The Commission already hinted at the fact that possibly they would retaliate but they haven't made a decision and there's going to be an informal retreat this Monday in Brussels, and the different countries are already saying that the relationship with the United States is going to be a key part of this retreat, discussing together how to. So أوروبا تمرحتي نبينو ما بحد بوتا بحد بلقيدهم بزعبا زي قدايزي حدا معلب خبروا مخانو مخنياتو I don't know مالت بزعبا أوروبا بزعبا تمرحنا تبراسل زلو أنا بتعمل دي زقرة but still ولا حنتو كاين مدلاوات زي بلو ما بكل عودة خطريهم كلا خاسي كل جزء أخيبا مسقبريهم كل جزء نهاية أخيبا بوتاتي always conference وعلى مسترغبيهم أبتو على تايم دزاربي يترطري أنا هذا جزء زي تتحاز مبر هذا جزء أنا أخيبا خبزح كله سرح يكون يسمعنني ما سيقط صراحة أثرت جزء وعلى سؤال تخينك أخيبات وعلى تخينك I don't know but anyway ولو أبزي بوتا خوين مبر أبزي تقرأ كل جزء وعلى مسحل لويا أبزو على نيرو My goodness, when are you? ما أتي خسرة. ترى كل جوا على الله هناك. But the so-called story. أوروبا حفرت. ناس قد دايزي دونالد ترامب كابز مرة رئيسي. على أربعة ورح حسرت حدي تمريض. كل تور حجير له. دونالد ترامب كم زي فتوهم كفتوا يوم. زرباناتو تزبالة كفانا دونالد ترامب. قلوت الناس اللي زلوي. حبيبنا بلا لخباط أيكونن. أتاز دليا بأفيز نقرأ كم جمرة. يقبرايخا سلازي زي كنتات زكمت كم زغلي فلتوني رو كساب حجي زخونه يخون بلان كم زلو ويون ندونالد ترامب بخمي كونفرونت قبرو خمس خونك سعد مرقصي بس عنالو جسوني بتبتبيلكا قال انا قرك قبري تزحابي يتسقم دمان ولا تاكيبا ونك سامعي كلوني معناته تو يمانا يكن في دونالد ترامب كسر حداليه اليان هنغاري قال مليسو مستليان كسر دونالد ترامب انصار قدي دلينيو بنصارو تخالتي اوروبا حبرت دما مس دونالد ترامب كان حقوس تقوينا كن سحناينا يكب نسحناينا لذي أبزون كان بيدي كونغن هذا من قد كره كله. Best respond to Donald Trump because the strategy of Donald Trump here with the European Union is divide and conquer. You're already seeing some countries like the Italians, for example, saying, well, maybe we should buy more U.S. goods, more U.S. oil and gas, more U.S. weapons in order to make Donald Trump come down and to avoid those tariffs. But some other countries in the European Union are saying, no, we need to stay united. We need to speak with one voice. What he is trying to do is separate us, but we are stronger as a bloc, as a trading partner, as the European Union, not as individual countries. So we'll see what comes out of that gathering tomorrow. But already the Europeans starting to realize that maybe they are next on those tariffs and they need. So Europa already ti gudai next mohanom next topic ni somyam khonu ab khamay coach wayam za gudai zia I really hope ta anazriya train and I ta zbalazat they have to confront in Europa ni Donald Trump
biggest trading partner of Germany. They pivoted away from China as part of the China de-risking strategy, and they moved straight to the United States. They are going to get absolutely crushed by this. And I'm sitting here in Hamburg. You can't see it right now out the window right next to me because it's still dark out. This is the biggest port in Germany. This is where all of the sort of major trade happens within Germany. Comes into this port. This has been a port that has been operational since 1189 AD, right? So this has been a sort of hub for European trade for a very long So بحبشا جرمن دلهم دما بفلوي جرمانيا كابت تريد سربلاس غصب زلات بهالدل غندي تنقالوتو كوندينا ترز جرمن تاف تايم كاب امريكا خنقات ما كم زخلن من بعد تمليزهم مس تشاينا يقربوا لنا يلوم تنبركهم ناي تشاينا اغر الحزم بوتين وكايلوم يم اغر بوتين كل حسوك جمهوريين دهر اغر دونالد ترامب كل حسيهم كيدومي دونالد ترامب اغر كم زلو حسوك قبره مليونير بوتين. So I think that's what's happening now. I hope نايلومي أرسي كلا تجيب هم هنا لهم كون لايك مقبار support مقبار تجيب محبلما أي وتروز أو عدنا ينابلنا مزيا أقدر أسلبوها قد فضل. ثلاث نقرات كالتيفنا كان عريان كان استهاخلن زلنا مجمريا جنزبكا بانك زولو نبانك برنا عخاي كون الزجرك سلزي جنزبكا نتمخا نخون بتن سخات فلتو بنيش تجيركا أب ستوك ماركتين أب كال كريبتون إنفست قبرة فتن وترخلتها روتا زبهان لحرقور بجزية تطوق باليوم أب سرعتا سلاسة أربعة زلنا اتتروتانا مبزحت نهجرات فيل قبر كم زلو أبنتنا جابان فيل جيريو ناي كالوتهم كسعبيو سلزب زعبا طبعا متايخا كابلومي بعالخات ديزاين تتقبرات كلالك وطر سلسة دما تمهرتخا أفولا يكونن كن منتاي تمهيركا سلزي عالمنا بقلتف تقوي سلزلا معريان خبقوي كن مهارين كن نكحنا لنا نزز حقس بروغرام لنا توتو غمولي بلاكم Thank you.